Site lana ke baphathi site ngenango ye-sponsor sethu se-sponsor se-Jazzland Foundation. So ke ngicabanga ukuthi lokhu site lana sitele khona ukuthi sesitothola lesiyakwenta noma lesiyakudlalela simateam. Sibonge kakhulu babe sponsor lokuthi usifande usinike leyo mali lenkulu nakangaka lesikhonile nalokuthi sidlale lesimateam. Mane ke lamkhathini wethu lamanye emateam abanjwe indzaba yemsebenzi ngiko ngathi asibo labaningi kangako, but ke lalabakhona lana sibaningi kakhulu babe sponsor. Kuloko nje sithanda ukuxolisa lokho ukuthi labanye bethu abakakhona ukuphumelela ngalokuthi babanjwe imisebenzi, kodwa ke kusesenginyalo nje labo labakhona ngicabanga ukuthi bamelele esigangeni Football League. Sibonga kakhulu ke kusponsor babe Comfort lokho ukuthi asichase ngale mali yakhe singule league yasesigangeni. Siyajabula futhi siyethemba lokuthi utaphinde achubeke asichase njengoba wasithembisa lokuthi utasichasa toti size siyawuhluleka thina, ngoba le bhola imnanzi nje ngalokuthi kube naleti mbasha zitithole sitokhona nalokuchubeka, but ke naye sikhumbule ukuthi usponsorisha ukuthi wentela lokho ukuthi sitokhona ukuthi sihlale sibuthene ndzawonye, siyekele nalokho ukuthi sibe naleto tinkinga lesibese siyadenda emakhaya sibaphathi noma ke sibadlali bebhola. Kimi nje ngicela ukumukela wonke lokhona ekhathi endlini, ngimukele ekhathini wale sponsor sethu lesingibabe Jazz. Siyabonga babe Jazz, sicela ukuthi vele usichubeke njalo usisponsorishe. Lokunye ke kude lokungakanani lengakusho, ngicela nje ukuthi simane sishaye itandla sishayele babe sponsor ukuze nakusasa atawubuya nemali yakhe lengaka sponsorishe. Ngakimi ngiloko baphathi.